Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Sagmay na, agto'y parang iti kablaaw. Thank you. Kablaawan tayo mampay, da pagayang Florenda Kimpaoy, Geraldine Larroco, Imelda Reyes, Jasmine Rivera, Romel Kawili, kan Balik Probinsya Vlog, kan kada kayo amin a likers, subscribers, supporters. Agyaman kami unay kada kayo. Manipod, iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Second Voice. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay unay daytan a klase ti tono. Saan mo dil-dilawin bakit denggemlatan? Anya? Ti kalatalagtag-tagari. Narigat ni mang pabain. Intun kon gumura. Ket saanan nga trabaho. Ay sos, unay daytan a kinasilan? Saan mo asang kadagulit dayta bakit? Ipinumot ah. Kasanungay ang maipino dayta. No itagalog ko, wala sa tunaw. No English mat, out of town. Ti Ilocano na, silang. Ipinom nga raw. Kas kuma iti second voice. Unam natan ah. Na, nagrigat ti second voice. Di nanto pa'y maalat ti first voice. Daytan tulaki din second voice. Second voice nga raw. Tadi na sorsurotan ti first voice. Isawa second voice. Kasta day tabaka. Unay daytan? Nanang, inak di taayan da antipasing, tanagawis da. Simmangpet di anak na naggapo iti abroad. Agpakanda ka now, adaw ti sagana da. Mapangkamakipangan? Wen nanang, mapantayo ki di kada tatang? Ado ngamin ti sagana da. Anya, di ka lagbainan nga ukudem ti sibubukal a pamilyam amapan makilamot. Isuda mo't tagaw awis. Ado ngamin ti makan. Ado mo't ti mapan. Isu ang mapantayo mo't ah. Sikalatan ti mapan no kayat mo. Sige nanang. Isang putan kayong tulangan kin ni tatang iti makan. Isu saan kayong ngagluluto? Isu no isu ti kuram. Makaamu ka. Mapanakon. Agkantak tupay. Ada pagkantaan da. Ay, saan ka naman mapano day agkanta taramidum ijay? Kababain laeng, uray kumano na laing kang agkanta. Anyat pagkungkunan nyo kanyak nanang, kapoy? Adun tupay tamok akanta. Apay di mo madlaw no agkankanta ka. Saan mo masursurutan ti tunaw? Isu asaan kantong agkankanta dita?
tapno saan da ka akatawaan. Agkantan to pa je kapoy, siyak tulakit din ti saan? Ha, mapanakit din nanang. Awan pa'y tinangrugi ngagkanta. Siya kon ti mangirugi. Anya? Apay day nga ubeng. Isumutlatan ti mangmangagngagkan kanta. Awan siguro ti mayat ngagkanta, tama ba inda? Mas daawak Dayjay mo't sintonado ti nagturod ako manta. Lay, nagsardungan. Awanan ti agkankanta. Nalpasan. Nakasanga pulon sa akanta ni Doris. Alas 12:30 gaya man. Alas 11 itay naman. Ay sos, may sanga oras gaya managkankanta ti anak ti Diablo nga ubeng. Manganta kid din. Orayam kid din ti sangput na. May sanga oras yung tinapalabas. Day tamo lang nagkangkantan tinararamid na. Aggao akon. Tamanganak kid din. Mangantan? Mangmangan siguro si anak mo. Kalpasan na. Isang putan na tamutan iti kananta. Ay, isumula di ka pa'y lamangan. Tanam na maumlaunay ti isang na. Unay day kan. Nalpasa kon anagkan kanta. Inak mangalan iti kanag. Lola, pangalaak iti makmakan? Apay, di ka pa'y nagan. Saan pa'y Lola? Nagkankanta ak ngamen. Awan mo't ngamen ti kasinublat ko ngagkanta. Di damot kayat. Ano kas dayan balasang ko? Sikan ati mangiyawat, wano mangipasa iti mikropono, tamangan mat no, mabainda. Ay, kasjay gayam Lola. Sige, intun maminsan, kasjayan taramidek Lola. Nabanugak pa'y. Mabisina kon. Nagganas tumot tagkanta. Mga nakon Lola. Awanan abalasang ko. Ngamen, nagpuskol ti may atao. Uray dagitisan anaawes, imayda, intugo dapay, ti si bubukol a pamilyada. Just hey. Dagiti madaduma, pinabalunan ni Pasing, idinagawid da. Nagpipisool pa, tinted na. Dagiti madaduma, inyawidan da, dagiti kabalay da. Ay, oray siyak Lola, iyawidak mo't dananang kantatang. Arawan nga rodan, naibusan. May sa oras na nasurok, anyat ekspektaram, kisap Anya? Mabisina ko nanang, tatang. Anya? Kano napan ka nakipangan di taayan tinagado at sagana? Kano rup-rup mo ti sa nga ilida? Non-stop tagsangpot amangan. Isuan ay busanak nanang. Kasano adi ka maibusan? Kat may sanga oras anaguper ka iti pagkantaan. Ako namlan singer ka. Singer at tila maturturong na. Ha?
Apay nga may na di kalangan ngay munasak baya nagkankanta ka, anak. Kay kayat ko nga ron ti agkanta. Kay kayat mo ti agkanta. Ay awan ang ron ti problema. Ala, ingka pa'y agkanta. Pinagbalin mo mo na lollipop no ice cream jay mikroponaw. Sinulumutan, anak. Awan mo't mayat ngagkanta, di syaklatan. Mga anak kong tatang. Dayta, timapan mangan, kan mangisangput iti makan. Nabisinan asim mangpet. Nagluto kan iti sidang itlaw, jablaw. Daytan bakit? Inggaraw namanan. Anya kumangay, ti parikot iti dayta. Denggumlatan abakag. Uray ta trumanabaho mo dito balay. Kababain nga ron, kadagiti na uyaw akaruba. Jak kayat alalaisen ken katkatawaan da ni Dores. Iso ajak kayat nga ipangugna ti silang abusis na. Ipinumot nga ibaga abakag. Na, una yun na panagkankanta dayta. Kasadum ngay nga ipino ka nay. Maariwo nga kon adumdumngag. Kan dayta mo't talaga ti kay papanan na. No iti Tagalog nga ron ka wala sa tunaw. Iti English kat out of tune. Iso silang iti Ilocano. Mabalin mo't na ipinaw bakit? Kasano ko ma? Ipagam lang nga second voice. Anya, tinantupay ang muti ag first voice. Daytan tulaki din ag second voice. Nariga ti ag second voice no saan ka ako makanta. Kumakanta mata, agkarakanta nga rab. Anya. Uwan bakit? Agkara second voice ni Dores. Dayta si paglayangan na. Ha? Ayo daytan Dores. Ingka man ni Jay Banyaw. Kan isiram amin atawa. Takababain. Makapaawan ganas nagtrabaho dito balay. Agtrabaho ka lang ngamin nakakaumtangiwat mo. Unay mo't daytan nanang. Patawan ka man langan. Tila pa kasi sikurandang amin. Hey, apa yating? Agday-day mo dong kamay. Kasano, nagkantaak. Lapdanak ni nanang makapasuron. Ay ka, amumot ni nanang. Sana nasamiti musika. Sana kaskin ka. Nagragsak diyang tagkanta. Kayang-kayak mo't. Ha? Iso na nga'y. Di na kay tagkanta di na mo tagkanta. Mom Dores. Saan mo mapagkanta dagiti nalaing ako makanta? Saan akas ka dagiti agpaabagatan agpaamyanan natuturod ti rusok da? Ha? Asino ngay nanang dagiti naturod ti rusok nang agpaabagatan agpaamyanan? May sakan ijay. Unay mo't daytan nanang. Ang angawon na kalang ni nanang mau. Yok onlay. Amumata ni nanang mau. Managangaw. Nagantil nga main. Anya nagantil mo't nga ibagbagam. Sika ati gantel. Ha? Bakit? Saan mo unay asairan tirik na di anak ta? Maawan ganas na nagtrabaho no kasta.
Sa panaggagit nga trabaho, no kasta nga agkankanta. Anya, Sumadot nga ang trabaho, ano lalaisam? Siyempre, masair, masakitan tirik nana. sana nga mo ti masair dayjay. Ada puspus kulti-kudil dayjay nga anak ta. Ulay matdaytan, bakit? Dilawak laang mata, tapno saan ako mananta dita. Diyak kaya't akat katawaan dati anak ta. Iso nga upupayag, tapno saan na mangibabain dita. Diyak kaya't nga ramidun da pagkakatawaan, tasyak mo't ti masakitan no kasta. Saan kalatan nga agtimtimag no agkankanta? Dayta ti kasayaatan. Solata mo nagitilapayag mo no mangig mo nga agkankantan. Love me with all of your heart. Na, ina, inggaraw naman ay unay daytan. Joey tamkit din abakad. Bagi mo ti first voice, ta second voice kat nga raw ni Dores. Anya! Rex anak, si kaman laeng ang timakisaukin ni ading mo. Apay ayaman na nanang. Baga amman, tano kasta nga agkanta, mapanlaengan iji banyo, tapno awan ti sabali ang makangeg. Anya? Among mutin dagiti karuba, managuyaw da. Siyak ti mababaen no kasta. Mas dawak mo ta? Wano saan, nurugyan ng tagkanta, rugyam mutin nga isara amin na tawa kada kurtina. Na? Ulay daytan nanang. Kababain anak ko, may babain tayo amin. Mawatan kayo, ngam trip na nga raw. Awan makalapid. Ragsak na daytan nanang. Masaysaya at la daytan ha? Ngam timapan agpasikog dita. Anya! Tatang, agpakadaak. Papanam, Di tayan danti pasing. apay, agpakandamanay. Medyo. Ay, saan ka na mapan anak? Kababain. Ibagadan tupay ha, saan ka amang mangan? Sa anak mo't amapan makipangan. Anya nga ron ngay? Inak makikanta ah. Anya? Nakaskas daaw ka di tatang. Saan mo't anak? Ngam kwa, medyo... No kaya't yu tatang, mapanta makikanta. Anya? Kaduan nak tatang. Ay, saan? Si kalatan timapan. Sige, ingkan. Apay apinalubusam. Bayam at agaliwaksay. Kasi mo ita mabambanog ngaglamlabakan agdaldalos dito balay. Kanutultulunga mo't. Ragsak na daytan bakit? Apay lakay kay kayat mo, akat katawaan da dita. Ay katawa dalata. Uray ta lasingpet ni Doris nga anak ta. Saan aman nakiapa? Saan mat nga aggargarampang? Iso na lang tano agkanta ket pasig asiken boys. Ay nasayat mo't ket di ano mapan makikanta. Tapno maabog da amin. Anya? Amu damutan ti anak ta. Ken amu damutan anak sem iti siken boys. Iso akas lawan anyaman nan kadakwada. Ray aw dakit di no agkanta. Da maragsakan da amin. Anya maragsakan, masurunda. Maragsakan da bakit? Ngamen, agkakatawa da amin. Kaya't asawon na ita, maragsakan da amin. Anya?
Sikan sumisigunda bakit? Ay, unay daytan. Rayaw da kano ni Doris, nana. Isabayan yun. Ta nasingput ken nagagatmag. Una daytan. Ngala, litan ti naggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Second Voice. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsarunupay apakasaritaan. Amay tampok matlaeng dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.